Radulović je na funkciju predsjednika Opštinskog fudbalskog saveza izabran jednoglasno i njegov mandat trajeće do 2020. godine. Izuzetna mi je čast da predstavljam jedan po mnogo čemu važan, možda i najvažniji savez, opštinski savez pod okriljem Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Također koristim priliku da zahvalim dosadašnjem predsjedniku, gospodinu Veljku Ješiću, na 8-godišnjem vođenju saveza. Također nadam se da će svi članovi kako Skupštine, tako i saveza svojim konstruktivnim radom doprineti ostvarenju ciljeva propisanih statutom Opštinskog fudbalskog saveza. Pored Radulovića, članovi novog izvršnog odbora su i Joviša Starčević, predstavnik Prvog Partizana, kome je povereno mesto potpredsednika, Josip Ristanović i Borko Pavlović iz Slobode, Aleksandar Aksentijević iz Višesave i Srđan Nedeljković, predstavnik sudija. U nadzorni odbor izabrani su Aleksandar Milivojević, Aleksandar Vukašinović i Radenko Arsić. Na ovoj skupštini usvojen je i pravilnik o radu za mandatni period od 2016. do 2020. Izabrana je i disciplinska komisija u sastavu Milisav Ristivojević, Rajko Jovanović i Zoran Halilović. U komisiji za žalbe su Želimir Džambić, Milan Zloporubović i Željko Perendić.